Te whatalo whātu Samoa la tunu pele lau whasausaunga nei fo i taimi o le fiafi lau whafonfonga anga ma lau mai mo tapo e mai ia vea ia nei taimi o te whatalo whātu ai le swafa manu malo e skoriso lo tātou li i mo lo tātou whaola ia umo whai o na tātou tue mawana ni awa no le lei e na fui vai aso ia o tari tonu fo i sa whianga i fo i tiute ma whaiva mga luenga le lei aso ia lo fa pena lava ona fa nganga sa taimi ia e ma futai fo i matato te tu fai fo i le upo le tua pe ona ia ni fiafi o le vinga lava lai fo i le tua wa lo tatalo ma tatu tatalo ia ma tu ina tu lava nei fa mo wenga uma mai au nang ia le lo fa tu no lava le tua un fai ona fa tau ina le nei po fo i la le ia va tu al fa mua ma fa ftai le tua awa o ia la vai ona nei mea uma lava foi lea talo fatoi o ona le tua ma tu fritua le ngata o wo ma paanga fa pena na tu mata au mai tato kalame lungo le tato Global Kingdom TV ia ua fa ngoinga o le Christ Kingdom Ambassadors i o kilani nei New Zealand ia ia o foi sui o matu awa matu fatalo fatuai ma le nganga fa alo o fo ele tua por tato fatonu ia ro mato ngalu fatasi manisio o ona le tua ia wa lava le pupu ili o le tato atunu ia itiute ma faiva ni fa malo si au pe tato ile taimi ma le taimi ia le ngata fo ile le tato o langa i ministry tas o le inga fo ile li ia wa ana wo malaba maia ila le ta inga ma na fa malo longa ia le mo tato le fa malo si au ia male musunga lo nanga pa ia te ina tatou i le aso ma le aso i le taimi ma le taimi foi la lea ia patalo fat fo ina tatou tu a ma tua o fa pena o fa ia le tiute ma le faivo le tatalo ma tu ina tam fa na Samoa ia eso sei ministry taitasi lungo pe o le ia mo le malu puia ma le fa loina o le upu le tua i ministry taitasi lungo le ala pen fai langi me foi lea a lo lava le fa to tua le lima le fa to toa ia mo fai ona tato mo mai le fiafi me foi lea ia le update ina e talo ia ona fa solo foi le tato bukala me ni time yo po ma to tabao le langi ma to fa tai ma to to ma le no le o ma to mai ma to te foi na to o ma to fa soa mai o fiong pa ia i mamalu le atunuu o wo ma paanga ma wo i so se tu e fio o le terope le li ia ngata foi ia o lungo lava le ala anta o le Global Kingdom TV ia i e o lo fa pena no fai ona mafuta ma wai ma tu talo lo fa unga le li ie ina ia maua i ma tau le tua le au penga fa le nganga ina ia ma tu wa ai fa le nganga ia ma tu savavali fa le nganga ia mato o ona fa lenga na wa lo mato ia i tino le ne o mato talo le tamai foi vinga ia te oe ono Yesu le lei wala i le mato talo amene ma mele ia sa mo o le vai asu sa tatu tale no ai ma tatu tunu mata au pe ia le o perfetanga fa le mesia i le fenga tuai le na tatu lo ai le tasina perfetanga ia pe olea lenga uia o seivi lo iai profitanga na ia o lo fasino leva le profitanga na fai mai ai le feinga foa ina o sia ki aku tato rio Yesua o maliu lava o ia o le mele lenga uia seivi ia ole o le tino o Yesu le ona tato lo ai le fa maoni o le atua mai na folfolanga po profitanga mai le feinga tuai e wala mai ai ma fifi mai ai o ia o tato ali o tato faola o Yesu ma o Yesu fo yo lo soi fu ai o mai lava le taimine nei ia for tato fa moenga o ia o tato fa na no tainga o ia o tato fa tuanga o ia mausali ai tato o ia o tato olo mawalunga o ia o tato papa o ia fo yo o tato fa o tanga me foi lea fa vitai ile atua wa o ma Yesu yo le me uma tatu te faia i u vale uma lava le se tau no unga le lei ai o Yesu lava ia
o ia le na fio mai le lalolagi nei ma au maia le malo le atua i le lalolagi nei ina ia ola ina ai ta whanau a le atua po whanau a le tupu e voi lea whaafetai i le atua na fionga pa ia o loso o soifua le atua o lo ola foi na fionga pa ia e no e o le taimine nei o tatou faitau iai i o lo whapena o le whetalai mai le atua i o tatou loto le na fionga pa ia i le foi la po sa mo le atunu pele o tatou o mai ni tatou mtau pulava lea pe whetanga wha whal mesia i le whenga tuai o tatou o mai e le nei po i se au tu whapea o le whamnianga o i le i uru matua the blessing to the firstborn son po o whaamnianga i ulu matua umalava po tane ulu matua e peo na sila fia aile taimi a ono nofo a Israelu i Aikupito peo ina lea ma iai se tala ma tatou vava ili tusi lea tatou te iai po mai au iai Jacob ia il whanaunga Israelu o ila lea na o aile taimi o le asauni Israelu e o ese mai ma Aikupito ma le pokalame la le atua na fatu na mfape atu ia le atua ia Mose o lo ia ila na le soto na sefuru tolu foi mua fetalai atua i leo Jehova ia Mose o lo fape mai ia fasaina mo a ulu matua umalava e taitasi umalava e mua i whanau mai i le whanaunga Israelu o tangata a toa mamanu e whai lava ia mo au te whaafonga le whetalai leo Jehova ia Mose o lo whapea mai ia whaasaina mo a ulu matua umalava e taitasi umalava o mua i whanau mai i le whanaunga Israelu o tangata a toa mamanu e whai lava ia mo au ele tatou tira le tuspa ia whapaani whapea. Then the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb, among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. O lea na mukako kilo le nei po, ele perfetanga le antua, il Mesia mai le whenga inga tuai. Ma tātou tilo mai ai ima lo atua i. E ese foi le tāpengana le atua ia mo le whaoratanga mo i tātou le tangata. Sa moa e le mwhainga e mwhaia le atua o na whatutusa le tausanga e fia afe ma le aso e tasi. Ai ono le pokalame le atua ina ia ola ai le tangata e whungaile. Ele le umana ia whatulangana. O le mea le tātou te ola ai meo generation ma meo o au ngā tupulanga. Ai se o wa le whainga nana whaia i le atua, whaia le atua le tangata ina ia ola au ngā tupulanga. Pangana ai le atua o le atua na ia whaia mea uma e le aiso na tupulanga. E hawa mea ranga o ia mai le vavau e o le whavavau. O ia a mata mai ai mea o ia fo ia e whaai u mai mea. Nono winga o tātou oro i te tonu lea, o le sio manga lea tua, i le taimi na whaia ai mea uma, o tātou oro i te tonu le sio manga lea tua. Whaftai eila le lei upu le nei po, o wa leo tātou tilo. Sa uni Israelu o ese mai ma Aikupito, a olo i ai le whetalainga a Yesu po o lea tua ia Mose. Whamaia, ia whaasaina mo hao ulu mātutua. Le taimine le whatunuina ia le atua Israelu. O le asau ia le angelu reoti. O le asau e whaasala uma ulu matua i le nuu Aikupito. A mata mai a le ulu matua Farao se i o ulu matua tangata anu uma. O lea la whaasalanga a whai a ele haise whale e vali ina i le toto o le tamai maa moe lo lato fale. Lono winga e alu uma i le oti i lea pe a saule angelu le atua le po. A le angala o uma na wha tūlanga ma whetalai le atua ia Mose. A o tau lea o le whanaunga Israelu. Ia vali o tau fale pe a uma o tau ai. Ia vali le toto o le tamai maa moe.
O le ale mea lo tau whai le atua e whai loa mai. Le lava lo tau whai loa mai e le atua o ia o le atua, o ia o Yesu wha mai o ane sa i le atua le upu, o le atua foi le upu, sa mau foi o ia, matangata ma le atua, e o mai le taimi o le whenga inga tau. E whala le tātou tira tira le nefi afi Samoa, e se le anga le leio le atua i a tātou, le larolangi a toa, e le nga o se ethnic, se le nga o se culture, e le nga o se denomination, e alofa le atua i tangata umalava. Wawoi o le tangata na ia whaia, o le tangata na ia avea iei whaamnianga. Me vai lea tātou te loa ma tātou wawa ai. O le atua o Yesu, o ia o se atua le lei o se atua alofa. O se atua e osi whiangainga. O se atua na te tausia ana poloa inga, e savali ma whātua tua ina tātou, pe a whai tātou te savavali, ma usi tai i poloa inga le atua. Whamai a le tūri statu whai tau e tusi ne whamai a, ia whaasaina mo a ulu mātutua. Ia whaasaina, o le upu le pālangi whamai o le consecrate. Lono inga ia e tele winga o le upu, lono inga ia, whamai le whaasa mo, ia whaasaina pe ia set apart. O le alu inga ngā upu o le whaasaina, ia tau lava mo le tua. Whamnianga lulu matua. E tau la whamai a. Ole ele si upu le whaasainga o le forbidden. Longo winga. O se mea le te tau ona whaia. Leanga ua uma ona ia ma whaatulanga le mea te tau ona whaongaina iai. Le mea le ua whaasainga. Hallelujah. Weva ise me o se nofoanga e whaasaina. Even i mo tempo ke waa iei e whaasaina ai le tau mawhatapaa. Ma le iubia. Le nei area ma le nei whanua e whaasaina. E oro tana noi me tau e meisea mene o maru. Whale o le atua. E whaasaina. E o fo ilai mo me uru matutua leo lo whetalai hei. Le anga e whaasaina mo le atua. Tana noa whiong pa ia le atua i me ta o ulu matua. Po o le tama matua, po o le ulu matua o le ainga, o le tama. Whamai o tangata nei e maua e ia le whaamnianga wha le ainga e double portion fo ilona manuia. E talaanga ma le talaanga wha le tuspa ia, tātou te iloa ai, o tangata le na te maua le whaamnianga, the heritage, and also the double portion of the family. E o ia fo ina te na te sui tūlanga le tamā le ahinga, pe a mawai atu le tamā, o le ulu matua. Lea la whai mai le atua ia Israelu, ia whaasaina mo a o ulu mātutua umalawa Israelu. Include ai pe au fia ai mamanu. E ese le maa nei o le fionga pa ia le atua. A o ai lea fi mai i le saunoanga ma le whetalainga le atua. E le o le Mesia lea le tātou te alo lofa i ai. E le o le Mesia le tātou te wha me melo i ai o lona suafa po o le atua leo tātou o Yesu Keriso. E le o ia na le e whema iaira o whainga renga le atua ia wha ngalo isi mea ia wha mua Yesu. O le first layer born son, o se mea ua uma o la ngai le atua mai lava i le amatanga, ai le fausiina mea uma. Le foi longo winga o le luai mua, pe foi o nei ai le celebrate le nua le atua mea ka o le first fruit, po lua i fua o lato whatoanga, lato te whai e le tau samina. E o la i le mea le o le lua i uru matua o tama. Leanga e ese le maa naia kele o le mea nei u tātou iei. Leanga e iei lea, le tele o tama mātutua, e iei e whamnianga lea tu. E whiskai mi kako kilo iei, ma tātou iloa. Le kele o isi kama mātutua le tuspa ia. E leo maua la tolu whamnianga. Hallelujah. Pe o le kamo Isako. E le maua i Samaeli. Ia nga maua tamo
le mena folfolaina le tua ele va pe o va ko le folfolainga ia se fa mungianga mo Isamaeli ai o le tele o le fiong e tilo vo le situ ia wa misi Isamaeli lu makua ai mo isa ako pa pe nga fo ia fa la isa ako o ia se fa mai sa misi kam makua e sa ia ai mo fo e kamalaki eu vou lá fa nga le ya mo e mo e opena ai mo yuta tu ai nga sfulua fa nga o Jacob o nga kilo le mai se foi le mata o filo no inga ele ora ulu makua foi le entitled le fai o le tuche the road langa e yai le famanianga le tua me ta ulu matua fa saina kaulu fa saina lo winga ya e yai le fa ba yaina wa set up bad for God be ko ki fa longo isa moa o le taulanga le ainga e ave o le taulanga ola i le atua fa pe o se ulu matua le o le ainga ia le ka muli mea foi isa moa ia on po e telefone o isi mea tupu ka ko loa e kele inga pe maua le kamara longa lua e po longa kolu po le wi ia le family anga foi le ka ki kilo e le telo time ia ai o le tatu taloanga i le leipo ono o le lenga mai lea o le Mesia o Yesu fa mai olu wai matua o le ulu matua o le whanaunga Israelu le ka uke loa i le anga o le finangalo leo le atua so se ka mai kiki kerisiano e whanau mai tonu le aingo le atua o ia le nai whaasaina mo le li e sa manga ia e ke o ke fie ke le ile fionga pa ia le tu ai mai se mei o ka ko ulu matutua o ila tou ia ile ngata o le tama o le o ia o le ri o le ainga ia o ia foi e mau le famnianga o le ainga e tabo poselo na famnianga te tonu le ainga ka ko kilo la matato wa e fa pe na foi ia Yesu Kristo o le Mesia i tato langa ti o le mea foi le e ka o le ulu matua pe o fai aku ele nga o se taito a le ulu matua o ia na te tai te lira o ia nga ke e na te fa tai mo inga mea uma te tonu le ainga lua o ia nga ke e tu ina atu dedicate mea uma ele nga tolo na ola o ie o i lano na tai inga la da fa mua le li fa mai ele nga ko foi le nga le on hai ia fa pena ona faia lo na tulanga the role of a leadership and the role o tanga tau matua ele fa pena ia nga o ku maku fa lo mai al valea ia fa yo nga role tonu le ainga ia ma lo ko le pe o tanga tau le o le ulu matua o ia le nga na te and not just only a what ia pe ka ko lo ele nga o le taito o ia le like Jesus Christ o ia o na role o le fa noama fa loa mai te tato le me ta o le fa o tanga o ia o tato fa ola no no ia vega como un makua e sulu i ka vo ile fia ma mia le sosoni ia veo se ulu o se role model fo ile ia ba ku foi la ni vai ka ka ko yai ia ele fa pe foi la se longa veo mo matua ia o ka ko fo fa ia le role fa o matua vai pe ke o matua pe ke longa lua pe longa tolu ai veo e matanga ta fa saina mo le tua o le tulanga sili na ma le tau e lona fina ngalo langa o le fa mai le upu fa mai ia fa saina mo o ulu matua malava ia taitasi umalava e mo ifana mai i le whanaunga Israel ia whaasaina ia forbidden for God ia awange i anu whai mai ia ole vaku foi le lumakua le whai le ai nga luenga whaolu matua e live aside set apart for God o ia o le hulu o le matua o le li o ainga
o le whengainga fo i o ainga. Me foi le whaftai le li i. Waro o ia o mai mo i tātou le tele o mea. I ta tau na tātou wā, tātou loa ia pa ia. O le tangata ulu matua ka kaua ngā, o le wha pa ia ina mo le ali. Ia ma malu e pa ia ma tau tia mo le ali. Ai tia, le anga foi o le wha mnianga le a le atua. Wha mai a ose whai atu ia Israelu, ia wha sa ina o ulu matua umalawa e whana nau mai, i ainga uma o Israelu, ia wha sa ina lea moa, e wha mai lea tua, o wau e ona i lato. There is mine. Te vai. No inga la, ia eilo. O oe o le ha, o le meto tino o le atua. Lolu matua. E se sia o oe whapenga. Nga ave na ulu makua mo le li, ia kewa mai ia. Mafiwa abaku o le li e. Leise me mawai. Ia imanga oe. E kongi lulu makua inga ia maua isi au mlanga la e wha au ngā ai lulu matua. Ai lulu mea langa. O lulu matua o ia o lea. O ia o te tai. E is a leader. Ni ngato ia o le leader. O ia fo ina tea. Na te whaia le whataita inga ia i lato umo e. Na te taita ina i lato. Le ngata fo ina na. O ia na tea. Na te whatai mua i so se mea e whatūranga ina. Nanga o le role model ngā me ka o le o lulu matua o le leader, you know, o le lulu matua o le kangaka ua ave uma i ai lea le whae loa le atua ma le whae mua le atua. Even fo ila i o tātou a inga, whanau lulu matua i e wha makala uma i ai o kako loi ngā a inga o kako ngi Samoa, me mei Samoa, so lulu matua lava o ngā luenga le tamā, ia Martina e whaari e mea uma, ia vai oe ruru makua, ngai o ko whawhinge ma ngai o ke ia la iki, ia au me whai o oe ka kaua nga e alu, ke alu e whaile maumanga, tau sieri kako wa hainga, ka kaunga e ko anga le leie, whai mea le lotu, le si mea ia a whai o lauru makua lea, o sa uru makua o whai a hainga, ke whapea aku au tala i vai oe a kalii, o oe o la ulu matua, ia vea oe o se ulu makua e whakaikai umai ei ngai o kei e. E tūlanga wha Samoa lo whakuai. E o voi lai to tonu e kālesia, awa kako umalawa ngā kupu mai Samoa. Ngā amaka mai nuu mai kālesia. Ngā ei la tau fo ele ngā amaka hisia kungu e. Ele o iei se ngia kungu ki siano ele o iei ni loku. I onga le masangi na i ele mele tatu salno le fiafi. Ai pe ora ika so atu ne fiafi kako Samoa. Kako masangi mai a inga Samoa. The role of Samoan family is always trained from the family, from home. Ai talangoa na le matua. E pe o le matua e ke fafola uma iai ia le fala. Te whape atu vai o oe le matua ka kaunga e loa ia mea uma tutupu tatou a inga, o le tatou au a inga, o le tatou nuu, o le tau vā, ma o tau whaafine, o oe te whaia le whaatonunga, o oe te whaia le melelei, o oe te whaatupuina le while mu. Aleluia. Le rolo me ka olea, o le tangata ulu matua, tu mai le a fionga pa ia le atua. Ma le tātou mta upuro, tātou tana noa. E whape nā fo i le rolo, a le tangata ulu matua ia ke riso Yesu. Le anga o Yesu le fifi mai kongi i. O ia lea o le ulu matua. He's the first born of creation. O ia lea. O ia e onga mea o ia na whanama o ia le ulu matua o mea o malava. Me foi la lea. Tātou te iloa Samoa. E ese le tā ua o le me ta o le ulu matua. Aleluia. E foi vai kaimi ia. Ele vai se kala favale le wa fai fo ia wa ulu makua ka ka keringa nga mea. Wa le ka ulu makua le ia le ulu matua. Ta vai fa pe ave ka ko tu fuanga ngi pe o ka wa se ile nga vo ile le wa ia o ulu matua o ia le tau na tatou
I roa i mea lava wa asea. Wa o ia o lulu matua i tonu le ainga. He ngata o le ainga ia o lulu matua fo i tonu. O le ainga o le ri. Ta tau e lao kako kilo me tātou i loa. Le whātau nuina la lea o le lulu matua. Le fo i tala noa mai ei le tusi le aluka o lona ta upu lua. I tātou whaitauina. Le luka le nā lona ta upu lua. Ia au lona whai upu lusu tolu. Luka e lua, lufu tolu. Tātou whaitau iai. Ia ma tātou wawai fo i tā ufu. Nei mea le luka e lua lona ta upu lusu tolu. Pea lona whaitauina. Pea na tu sia le tu la fono le lii. O tamatane ulu matua uma. E ta ua i lātou. E pa ia mo le lii. Lea langa fulfio e le atua po Yesu le whianginga tuai. Le tā ua o le me ta o le ulu matua i le whianginga tuai. Ma le tā ua o le ulu matua i le whianginga fau. E le ngata ina ia whaasahina mo le atua. Ai ia whaapa ia hina fo i mo le atua. Si, sa moa e heli keimi fo i le lea. E whaasahina ai le whaapa ia hina. To, e ka kau le tātou roa a whai o tātou a whapa ia ina, whasāina, i te tau fo i ona. Tau ona whapa ia ina fo i tātou. Maulu matua. Ia, tano whaalau teli, tātou umalawa ulu matua le atua, i te tonu le ainga o le atua. O aka ku kiu ke whai. Tātou te tau na tātou whasāina mo le atua. We have to dedicate ourselves to God, set apart for God, for His ministry and His mission. Awai ta tau na tātou lo o tātou, wa vala awina ma whasaina le atua. Me foi le ese aro o tūlanga. No, vai Yesu o lo kere kau kere laulangi ni nge tātou te le ola wha laulangi. E lo kako tangata o le laulangi. Tātou tangata o le langi. Alo tātou iai le laulangi nei, o lo a vea ei tātou matangata e whaasaina ma whaapa ia ina. Iai le upese ngā masangi anga ususu yaso la e kākou tono lotu. O le ipu e pa ia mo le li. O le ipu e pa ia mo le li. E whaasaina ma whaapa ia ina. O le ipu e pa ia mo le li. O kākou, ia mo whaasaina e le tua. Kele la i o tātou ia pe whaatamanga i le iku lea. E whaasaina ai e le whaapa ia ina. O le mea kakau ngā whaasaina mai. Forbidden. Why? Because if it's a holy for God. It's a tau na whaapa ia ina ma whaasaina mo le atua. Ke loe, ao ma whaasaina o e le li. E le ma whaia i tū la fono, e le ma whainga ia inga, ele me fai ngi ongi anava tau nga ka fia o ia langa o e was set apart for God. O e le o fa saina mo le li. Me voi le o hangi me ka mo fai fa lave me fa leanga ma ta mo fai na ia le peti ai o e o le tangata fa saina. E le me fai o na manu maro ai me na. Aisa leanga o uma na fa saina. Lua whapa ia ina mo le li. Ese le ka ua tūlanga lea. Awa afo i tā mua lea tunu pele. O le mea ka o lea wha saina. O le mea lea i aso whai so. E renga o nyaso. Se yo o i le aso e te a. Yo o i le aso e te. Wala o mai lea tua ia te tato. Yo. E le whapera o whapngila o tala. Ai alok whai aku. Se i longa o le aso. Se ilonga e whapea mai le atua. Ia le au auna le ia ma le whamaon. Ia fio mai ia. O le taimini ngā. O tātou ne i o lo tātou soifua. O lo tātou soifua mo tātou ola. E ngata o le tātou ola tuina atu i le atua. Ia tātou ola e whasaina. Ma whapa ia ina. I aso uma lava. Whamai le apapua i la apostolo Paulo. O le nei le au soi. O te ai o iatu ona o le alofa muti vale o le atua
ia te outou. O le mea lea ia outou tu ina tuai o outou tino. Si? O le taulanga e ola, e pa ia, ma lie mo le atua. Ti, o le mea e fia ai tātou, ona e leo ni taulanga wana o ni taulanga pena o ni vaenga o se taulanga. E fe mai lea o lo tātou a tino atoa, o le alikingo. A taulo le kingo e le va penga o lima, penga o vai, ia penga o fonga fo. A taulo tino lo ingo lo tangata atoa. Lo iai lo malosi o lo mafaufau o lo nganga, o lo iai lo tātou wola, ina atu i tātou. O wale tau lufa marikana la apostolo ia Roma. Ieo i tutono Roma. Ia outou tu ina atu, outou tino, o le taulanga ola. Beseech your brethren, therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. E ta tau na tātou whaia. Longo inga e leanga o se tasi se aso, e leanga o se lua se aso, a o aso uma lava o le vai aso ma taimi uma lava. O tātou a whaasaina mo le atua. Tole, o le maali e o le si meka kilo e. O i se whaasaina o le se fia e o i me fo i e. Isi vaenga o le, larolangi nei, ma isi vaenga o whalapa patonga ea, o la e kafu ai le anga sala ma le amio leanga. O kakaka whaasaina mo le li. E le whapea o le whaasaina o longo fungofo le whale le se me whai. O le whaasaina mo le li. E te au auna i le atua e los furu whai tū la. Po o le a lama le tua inga mea ke lua whaafiko ai ma oe yaso uma le vai yaso. You know it. You are set apart for God. O oe o uma ona ave seina oe o le tangata o uma ona fausia le atua o whaasaina mo le atua. Na te tau aveina le mamalu o le atua ma le paia o le atua. Wea ilo le kasinga mea. So se mea e whealua i ai le ulu matua whaasaina le atua. O ia le ngaro o alu ma le mamalu ma le paia o le atua. E wale awangi o kākou whatamala lo tātou wala awina. Kākou as a living sacrifice. O tātou o tangata ola, tangata o le atua, tangata o amaya, ma o whamai le atua ia whaasaina mo ia. No winga whaasaina mo ia. E le ai la se tātou toia, se tātou wa ia te tātou. Le kia whai mai la o onga la apostolo. Ia outou inatu. O tātou tangata. Le ngata e watu i tātou o lo ola. Ai o le taulanga o lo whapena o lo ola. O le taunga e pa ia. O le taulanga e mali. E tali le leia mai e le atua. Ai sea, le anga foi o tātou o whasaina. Whasaina mo le atua. Me foi le awangi o kako whapea. O filifilia. Yes, you are. You already. You accepted Jesus in your life. O whaasaina o e moleli. Ma Yesu la na o onga. Whamaya. Whai ai se fia muli mai atia. Ia ino o ia te ia. Ma amo lona sa taulo. Ngā sau ele ma muli mai. Pea ngā le fitalina reni. Ia tinai ourselves. Matara la apostolo Paulo. Whamaya. Wale o toi ola au. O ke riso lo ola I to tonu ia tia. Lo ringo o le ola, e whaasaina e pere whamaile tātou tusi le nefiafi. O sea, le ngata o se uru matua I le tino le nei, a o tātou foi o lea, o uru matua I Yesu whaalenganga I le mea lo e au onai. Le ale kalesia, o le ale ministry, o whele krupo lo e iai, o ngaruenga, o tonu ngā o onga, o whea lava. Kapa putonga a inga ma, tau a inga, lau tele, a inga la iti, o oe wo whaasaina mo le ni. O oe wo whaasaina. Tātou, whamaileo le atua, o au lava, au latou. Longo inga,
Wale o koe pule, me ngai mea pastolo wale o te ola ia. A o ke riso lo ola i te tonu. Me wale o te ola, a o aila ua pule ma ola i te tonu o Paulo, o ke riso Yesu. O lea tua. Nang o lewe mai lea whipunga lea tua. Ia whaasa ina mo le li. Pa aila sa mo lea tunu pele. E ese le whataua e lea tua le mea lea. A walanga fo ia whaikaulanga i a whaitaulanga li taimi o whianga inkuai. E le mawhainga whaonga ina e lea tua se taulanga. E le wha saina, e le ave eseina, ma le wha mamaina. O le ata le na o le ata o Yesu. Sa wha saina o ia, wha sauina o ia, ina ia ola i tātou. O mea lava lana soifua airu tātou ari, o Yesu Keriso. Sa ola according ma soifua according to the word of our Heavenly Father. Tusa mare upo le atua. Le anga le atua manuia. O le atua e paia. O le atua foi. O le atua raunga atupulanga. So e whano noa lava ia o le loto. Ia o tātou o le atu nu Samoa. Tupu mai ai. Nei o tātou uso matutua. Ia. O misi e lātou e le ngata o le misi e lātou i whamnianga nei o lātou matua, o nei o tātou matua. Ia whapena foi, le wholofolanga le atua i o langata i tasi o matua. Me whala le, ia, tātou le olo iai, paolo soifua, e o mai lei taimi. Ia o ngā lava nei por kalame mo i tātou. Le anga o le atua au ngā tupulanga. O le atua na whaia mea umalava, o umana ia tu mata manga, tu i taimi mea umalava. Ia ila na fionga pa ia whamaia, o le taimi ma le mea tupu ai. O ona po, ia ma mea e mafua ai na tupu mea. O le taimi whanau mai ai, ma le taimi oti ai. O le taimi a e luluina ai, ma le taimi a e tutoina ai. O le taimi a tina ai, ma le taimi a lepeti ai. O taimi la ia, o umo na whaatulanga le atua, a o le whamnianga le atua, o umo na fifi i umala wei taimi ia. Ma neia i o le apostolo o Paulo, whamai wa o tele o manatu o mua nei. Paual me tasia, o te savali mata mo e puno wai, i le ala tanu o i lumana. Te lo e sa mo la tunu pele, a whai o tātou loa o tātou, o uru matua o whaasaina mo le atua. Ia tātou ola whapa, ia ina fo i mo le atua. Ioe, le anga o le mea lea na whitalai ei le atua e awala mai ia Yesu Keriso lo tātou atua lo nalo. E sau o ia e whaima whaata i ta inga o i tātou umalava o a vea mawha nau ar tupu. O a fio mai o ia as a Messiah, also as a King of the kingdom, to show us the way of how it's our family, our heritage living in our life journey, now and forever. O ka koula, o tātou o tangata ulu matutua uma, o le ainga o le atua. Me voi le ia whai oe ma romoro i ki kongo le mea ki au aunga ai. Awangi ia vea oe ma kangaka e whatupu vevesi. Vea oe ma tangata e wa ai mai le e ka le sia, wa ai mai la wa auna le atua woi. So o kali i lea so ua finge. E vai voele e ola wha pa ia inga, e ola wha saina mo le ri. E oi, ia vai me voele kare sia ia ma kongi fifi au so, kasol. Kua se ki ar fifi au. Ea, e fai ole ola wha sai. Le ola wha pa ia inga fo. Io, me voele o ke lo vai fo ile wha me mika ka ko. Ai lo te fai tala no atu. Ongo ka kou e tusa ma le tātou mta upu, o tātou o ulu matutua le atua, ia Keriso Yesu. O ka kou ro moro le? Oi, o Yesu. Le anga foi o ia lea na fio mai. O ese le fia foi Samoa le atu no pele, o Yesu o le ulu matua lea Maria, o Yosefa. Maliu Yosefa ia o le tala tustusia foi ma le history, ia na maliu la titi lava sion tama Yosefa. O na vele Yesu ma ulu matua, i le ainga wa o ia ulu matua. O ia sa ia whaia me ta o lea,
le ngata ole ainga tausi e tausi na yona tei mo son tina ia e sa ola ifo sa ola ifo Yesu e ngata ina baba aia na yona tei baba ai son tina e ngata fo ilea sa ola ma o ina ile tu maanga fa i utai ia na po ina ia tapu e hailo langa o le ainga at the same time o ia o le ulu matua e fa saina o fa pa ia ina mo le li tu matua stasi aso Maria me se fora ya o le e loto i mai ngi kam kiki o le kala ngoa ma au skola le tusi tus pa ia tu la fono tono man le vai la o ia i fa inga ulu matua le ulu matua pe kilo mai ai le ainga o ulu matua ele ngata inga ele o se taito la e wola ia ai ole a le fa tau no ina o na bala wina o ia o ulu matua o fa saina ko e ulu matua fa pa ia ina ba ngia yo le role Yesu asa la nga le o la Yesu ia pe ang fa ia foi ka o kai mo fan e fai vale ma ka ko plan fo nga fai ai langa o le atua o le tatou tupu o le ulu matua mea umana fai a Yesu o ia le o le rou moro mea me vola le aka ko fai se mea ia elo o le ulu matua Yesu aleluia o le ulu matua Cristiano ulu matua e te fai me le lei i te tono la i te tono lo ainga i te tono lo au ainga tono lo no tono fo le minsu lo enga lue ai po le alava se minsu lo involve le telo time ia e lo ai o le ulu matua aleluia o e ulu matua le ngata le tumu le lofa lo al tumu fo ile anga malu ma loto maulan yo le manga ia fa ron fo le tala ulu matua le o i lava tinga inga ia venga ma fatia ia venga o mai kia e sel manga io sa unga le matua fa mai alu matua i la to mo tinga ina ma fatia ia venga o mai kia e mama wa ba ia arkeru makua ia aku e mo ko venga amo que si me ole mo mai kia a fa mai lu makua le o mai ko venga mafanga kango yamo ia e vakula o kama ia venga lea e mai ko kia moina e se le la ngo fa ku e le ka lo matua le ngata o le lofa ia le makua e loto maulalo e anga malu e lofa pe fonga ele na tau vo o tato ministry nei ia veta o se tangata e tumu le lofa ina i fa sulu atu le lofa le atua ia o atua i le lofa i seisi ia veta o le malamalama ina ia sulu atu le malamalama fa sulu atu ina ia ilo uma tangata uma ia Yesu Keriso le malamalama sidi ia veka o se tangata te e she atu ma tauna atu le upo le ola ina ia ola isi anga kelo o le mele kupungi le lalong e koe o ki ale sikiusiano le sikisiano e koe o ki ale si un makua kiusiano le si un makua kiusiano asia la o kele fa maurunga bele fa koe e lea ngale ola foi as a title ai ola according to fulfill the purpose of the title un makua e lea pe volele ke un makua loma i lo se mea ia onga e alfa sa wea ia well honestly sa mo ke le foi aku ka ilo inga isa ku o ka koa sa mo ale ka ke lo ka falongo ko va ai yo ka maka i me kupu e ko e oki ale sikirisiano to e oki ale si kale si e to e oki ale si ulmaku ale si ulmaku sa nanga ilo ia ta tol me ka ol fa saina fa pa ia ina ia fa saina isi me or kele nga kishanso fa saina isi me ai ola isi me e fa saina isi me ai le fa pa ia ina isi me lo matua la lea
o Iesu, le Mesia le fifi mai le kako por kalame ningi, o ia saola la veitulanga o mea nei. Le ise mea nei uia Iesu Keriso. E o mo le loto fa mangalo, ma ngai le ro moro a Iesu, fesili se tasi, e fa fia no fa mangalo, fa fia no fa mangalo. Ma le tala Iesu e alang fitainga ya, fa fitu sfuluna, fitu, fa mangalo, fa mangalo atu. Longo winga ya, o fa mangalo ngei ko fa mangalo vai aso le fa mangalo ia ke le ai fa mangalo. Ma ia lo moro Iesu. E o lunga sa taulo fa mai ale le tala le matua le amaran fetalainga. Ia lo tamai ia e fa mangalo atu ia lato. Awa wala to le lo le me o lato fai. Aleluia. Ese le manga yo nga. Ele o se nganga fo le nga mo kako. E tato lo me ta o le loto fa mangalo. Malea. Male fa mangalo mo fa ngalo. Ia o kako. Ke ulu makua lo be halu fai ngolo o plan. Kai i fai umanga me uma. E to al pulo i sun makua pe ki nga inga fai ngo me foi le. A fe songa kupe kai kala ye ke le ul makua e fai ye lima kala kai kala mo ke mo ya ke si lo ma ul makua e fai aku ngai ka me kia kai lima kala me oko e fai ye lusu se se foi ul makua e o leader according to the word of God fa mai no le tu i fa saina le anga a fa saina lo inga le tu ia ka ko fa mai le tala tu spa ia au au fa saina o ai lava o manu o tangata pa nga Israelu tangata a to manu e fai lava ia mo wa fa mai a these all mine no inga o kako o le tua yon tua pule kai mia fa sai nai tatou mo le tua longo winga o le ko estato la le tua me vole ia tatou lo tele le vala wina ai tatou ia tatou wola fa sai na tatou wola ia fa pa ia ina fa mai le tala na apostolo mai e kele mo mewa meo il faletele o ipu o lo yai tonu il faletele o isi o ipu aulo o isi o ipu ele o isi o ipu ma e kofu alea le ipu ia malana malona o nga fa pe nga fo i tatou ti o fo i fa mele tala na fiong pa ia le atua le apostolo o kakou ese umalava o fa manu ianga ma mea alofa lo tala noa i akoronito lo kalno fo i Roma ina ia tatou loa o mea uma o mea mai le atua ina ia ve i tatou ma whaapolopolo mea uma lawa. E lo o Iesu o ia o le matua o mea uma. O ia o le first fruit of everything. The creation of God. O Iesu. Le whala le whaftai. Awa o was fio ma Iesu ma mai ale. Le whatai te inga le lei mo tatou na ia tatou tatou wola ai to se fua e mo wola o ka ko le tatou i tufa kirisiano o i te tau na tatou loa na pui o le tatou vata po ia le man lalolangi e ka pui e mea uma lango le lalolangi la kilo mai fa mai Iesu e loa o ko lalolangi ni pe kelu mai wang pe a o ko whealfang pe a ko wola fa sa inga mo wa ia mo il ko mulmul mai e kia ia ko wola fa pa ia inga fo ia li peket ai lo mo foi ka ngo ko fangok aleluia ai a ko mulmul mai lo ia mulmul sa o mai lo ola fa pa inga fa sa ina mo le ia la le mele ku ka ko kilo ia tu singa wenga mare tu singa fo ia la ton tu sia le fion pa ia le tu ma skola le tu pa ia talo fai ile au so o Iesu sa muli le romoro le o le latu te tai mo le tatu te tai Iesu le ai se sina na maliu i se maliu e fieva ai e si tangata soifua amen ana
la ngā whaasaina loa, whaapai aina. O le ola ia ke riso Iesu. Na whametala apostolo whamea, o le ola o te ola i nei, o te ola i lawa i le whaatua ia Iesu ke riso, o le na mua i alofa mai a te tātou. Me fo le i tātou roa Samoa, ese le tā ua o le me ka o le whaasaina, o ulu mātutua, ia ako, e misi e isi i e sia fo i whasiwhaitau, i le ulu mātua, firstborn male, i o isi ulu mātua i nei tabaitai, tu whale nganga mo tātou, pe ulu makua lang kākou i le li i pōs tamaitai. Mea rea o mai tuspa ia, i tātou i loa na ola whaasaina, ma whapa ia ina mo le atua. Whaasaina, ma whapa ia ina mo le atua. Ke loa e whapengala whai taulanga le atua. I whengenga tuai, aere au maia ia le povi e osi aere taulanga. E iei le kaimia, e wawai e se aere maa moe lea. Ina ia awane i pisia, awane i leanga. Ia le ise mea e leanga i le maa moe lea. Se ia o i le aso ia. E whai i le kaulanga. O lea e o keini maa moe lea. Whapena whi o tātou ora. Kaimi whaasaina i tātou. Watu ina atu i tātou. E whai mataulanga i lea li. O kākou ua whaapa ia ina mo lea li. Iola e whai lea excuse. O kākou ka ngaka. E anga sala ka ngaka Yes, we know that scripture. Ai le wingo kala scripture e kako ke ola ile sala. Not living in sin, but we are sinner, but already forgiven by the grace of God through Jesus Christ. Le senga me lu. E le ola ile sala ya so le sa tato sala ma fai se ma le leanga au fa sa lo tuina tato ma o tongi Yesu tato sala. O le mele o kako wola ia so uma i le lofa tu no mai le o le tua ia Jesu Kristo e le no tātou ngaluenga ni o tātou mita ai o le lofa tu no o Kristo Yesu mai le tua o tātou faolaina i ma tātou le leia i mai ai le ni tātou no nei ia lofa tu a le ale tākou pā te fai ia tātou wola fa saina whapaiaina mo le atua. Lea la whai mai le luka le no whataunuina, i le whenga inga fau, i le soifua mai o Yesu wha mai na tūsia, ro mulmulia. Whara mai Yesu nā taimia, ro mai lava luka wha mai o tūsia, e upu wha mai ia o uru mātutua uma lava a wharanau mai e ave ma whapaiaina mo le atua, men dedicate for God. E ave whapaia. Mi fui ngai le ki so ka ko pepe pe afanga o mai ngai ka ko pepe po makua al tato me fai ave e ave e fa pa ia le ka ko fa pa ianga ia pe dedicate ina ia le taulanga le e o foi na tu mo le tu e pui ai me o e vola sa mo le tu no ia ko fa mu foi la me pa ni va yas ta tu va ai po fa sai na ta ua ia po kau ko kiki fo ia be kau makanga kanga le fa saina e o volta to o fa pa ina e ke no e si sa mo la tu fa pa ina fa pa ina si ai o me fa ke le fa pa ina lo e o ke no fa fo le nga o e no ko fo sometimes i me o ke fo kai fa pa ina la sa e o le son fu fiki mano ga kal puke markalinga ia ola le fa pa ia inga futato ia mi foi caminho ia sofia fa matino tutto tasso samo o isi fa manatu talo mal fa ftai ma vi ia isi foi fa manatu ia isi ama o me e isi fia samo con o le ngi foi fu ia o pa ko foi se makau se si wa tuma voi se le fu ka un celebrate ile Saorotonga o Samoa mai pule ngā tunu ula. Ia malea, ma saorotonga tātou mai a Yesu Kristo tātou ri whaola. Ua mawhaiena mau e Samoa me ka ua tū to atasi. O le anganga whaaftaile ngai le li ia au isi ia ka ilo iai.
ke o fa ngei o siap selima ia va ko ngoinga fo isi ai fo o fangi fita winga ni fo celebration tu to tasi e ngata fo ile a le ka kulo le yo ka ku fa sa inga ya so no ile ngala sa fa sa ina tato ile ngala sa fa pa ye ina tato pe te ke te ka ko ke te ke da ka ko ya so maso o inga lo nga yu tato ma tua ka ko masangi mai pa pe ka ko ia ai o fa inga o la ko winga fa lo ku ka ya mo le po ka mo but that's the called dedicate e ko inga ku ai la to na yu tato ma tua ka ko ya so maso ka ya o le uli o le po kaiao o uli o le po sa ka ku fika ili inga ngai ka ku nga asu o mai ko kongo le fale o le o pongi sa ko ka fa mai pe o kongi ya fai mi se kala ko ka le lo le wa kana fi kai me sauninga fai ka ko vai la oi e fa sa inga ma kua me ka ole o langa tapuai ni o langa fa saina mo le atua i ngaonga po ia ka koula ni tupulanga folo ka koia o tatou fa awawina pea lea fa manianga ma lea promise le atua a fai ia okay mile tu a fai le ai e lor ke mi ka ko kilo ai tu fa manatu ai pe ye po kalame le po ia veka o ngulu matutua pe o Yesu le anga fifi mai il perfetanga le ia fa saina fa pa ia ina so like Jesus enga ina consecrated for God and also set apart for God mo nga wenga le tua le ka ke nga lue o ia ka ko ke ola fa singo kusilima ai veka uongi ulu matua fa saina fa pa ia ina mo le tua o afola le Yesu le na ia according to the prophecies of these messianic prophecies le fenga tuai lea na fatau no ina Yesu Kristo o io le tato role model so se mea tato te fai e foi le sa mo le atu no pele e alo lo fatele le foi TV ya atu no Samoa o wo ma paanga e fa fonga foi e nisi foi o una le tua i ministry taitasi mai taiao ma la uli ma la fiafi mai le aso fua se yo mai le aso rei fa fita ye le tua la nafiona o lo fa pena na lo itau i tatou pati mata i tatou ia ma pona i lo tatou o la fa tua i le li o lo fina ngalo avevo ua e ngalo o le mpasa le malo le tua ia i lo nei fete iai aluenga aonga ainga poko aina la titi o tonu fa fainga luenga i so se me tonu le kalesia ia veo e ma passa o malo le tu passa Cristo ai se e anga o ele o passi mai el peta o ele o passi mai el fu tato ia tato wola fa saina ma fa pa ina mo le tua e tu samana a fio pa ia le fiafi e fa mai le tua sa mo le tu pele le tato pukalame le fiafi tau ina le le tua fa so niatu ni me lo e uiai ia angale le tua fa mai se foi le tua le nga pa ia a inga fa no le nga foi o una le tua pa fea ile maliu maleoti kalesia a inga te tasi fa mai se atu le nga le tua mai se foi le nga le tua nana wauna ya malie ya atu foi lea ya ora te tai foi danga luenga ya moapi ma le kalesia ya ma no foalo no la bia le tua le tua ya falia ia o tatou fa tai le tua o mapu o ia inga luenga ti nga nei tino sa tatou ia a o mafu ia ma le tua me foi le tatou te loa tatou tangata fa saina ma fa pa ina mo le tua mo lona fina ngalo manana ngaluenga tatou te talfa tai tamai foi ale viinga ia te oi o e lava lai fai mea uma e au foi na mato fa iwina ia te oi me fa tai lo fionga pa ia to ela pata ia ai mato to ina io mato loto le mato ola o na ia te oi Yesu ni e lo tu Samoa o ma pa anga pele le tua
lau upu ia i latou ia e whaamanuia mo i latou ma o se taimi whapeneni lava i aso mātou whawhoi atu le viinga i ate o Iesu o ala le mātou te talo whaamani e fwoi lau auna whaatonu le atua le Global Kingdom TV ia mo le whaasala lauina o lau fiong pa ia i lea taimi ma lea taimi i lea aso ia oi whaavavau ono Iesu le lei amen amen ia soifua tunu pele Samoa so la ulu le matamua ma kilani si ke mena si o kilani ia manu ia fo fuanga ma malo longa po to fa se fu